prvo načelno kao feministkinja, neko ko promišlja o ovom problemu, da je prostitucija samo dio, jedan veliki mračan dio jednog poimanja seksualnosti gdje se žena vidi kao sredstvo, a muškarac kao onaj koji ima potrebe ili želje i onda se žena može koristiti da bi se, seksualnost funkcionira tako da se žena koristi da bi se zadovoljile muškarčeve želje ili potrebe, nekad se koriste i djeca, nekad se koriste i muškarci, ali najčešće žene, a onaj čija je seksualna želja i potreba bitna jest muškarac. I da tako poimanje seksualnosti je problem i izvan prostitucije u odnosima koji su na različit način takvi da se žene ne mogu zauzeti za sebe, da par ili osobe koje ulaze u seksualni kontakt ne mogu imati taj početni stav da bi to trebalo biti jednako ugodno svima uključenima i da bi trebalo jednako odgovarati željama, potrebama ili odsustvu želje i potrebe ljudima koji su uključeni. Dakle, kod nas, meni se čini da najveći problem imamo na feminističkoj sceni upravo sa liberalnim udrugama, odnosno udrugama koji zastupaju liberalne stavove, da je seksualni rad kao svaki drugi, tržište je svetinja i u to se ne ulazi. Po meni je paradoks s teorijskog stajališta da se oni koji se nazivaju marksistima i ljevičarima nasuprot marksističkoj tradiciji gdje značajnih marksistkinja opisivali prostituciju kao težak oblik eksploatacije koji narušava solidarnost u zajedničkoj klasnoj borbi i koji degradira žene, da oni zapravo prostituciji žele prići iz gledišta radničkih prava, pa prostituiranim ženama trebaju samo radnička prava, što smo vidjeli u praksi tamo gdje je legalizirano da ne funkcionira, a ne vidi se osnovni problem nasilne i eksploatacijske srži prostitucije i uloge u seksualnosti u neravnopravnom položaju žena muškaraca generalno. Dakle, drugi problem u Hrvatskoj koji imamo, to je da su, ovdje je neko navodio, mislim u inozemstvu, ko koristi, i u Hrvatskoj ko koristi, dakle kakvi su muškarci koji koriste, iskorištavaju prostituirane žene. U Hrvatskoj su vrlo često, ako idemo istočnije, u Hrvatskoj još je gore, dakle to su vrlo često i političari, što je bilo prisutno u onom groznom slučaju u Osijeku, dakle i političari i utjecajni ljudi iz svijeta biznisa, s tim da bogati ljudi čak i koriste i u Hrvatskoj šire seks turizam gdje iskorištavaju one koji su u još ranjivijoj poziciji u drugim državama, ali to je problem koji sad ne možemo rješavati kad govorimo o hrvatskom zakonodavnom i europskom zakonodavnom okviru. I to je nešto zato što ako imamo muškarce na pozicijama moći koji tako koriste žene, onda su manje šanse da će se nešto promijeniti. Što se tiče samo političke arene, imali smo inicijative za uvođenje nordijskog modela. Sad sam čula i podržavam ono što nudi francuski model koji je još bolji. Zanimljivo je bilo da desni političari su jednostavno ignorirali problem, rekli su da to kod nas i nije neki problem, a na razini diskurza, dakle akteri na desnom dijelu političkog spektra i nevladinih udruga i onih vezanih za crkvu još uvijek skloni zapravo taj neki krimen prebacivati na ženu koja je lošeg morala, lakog morala, pa izaziva muškarca. Dok s druge strane, ono što se naziva lijevo-liberalni dio političkog spektra, ne bi sad ulazila u suštinu, je vrlo često na tragu dakle, ideje ili, ako su bliže liberalnim, da je sve treba prepustiti tržištu, a tržište je svetinja, a ako su bliže lijevom dijelu političkog spektra, da se onda govori o seksualnom radu i zaštitu radničkih prava seksualnih radnica, a ne o prostituciji kao obliku nasilja, zlostavljanja i
ne propituju uvjete, dakle, pod kojim žene ulaze u prostituciju i nisu skloni tome da se propituje politička dimenzija seksualnosti u kojem se seksualnost imaginira tako da treba služiti muškarcu, a žene su tu kao nekako sredstvo, pa ako odaberu biti sredstvo, onda je to u redu. Ja sam prije bila velika pobornica uvođenja seksualne edukacije, sad se iskreno bojim kako bi to izgledalo. Mislim da se mi moramo zalagati, ako smo protiv prostitucije i protiv takvog poimanja seksualnosti gdje je žena, ako pristane, a djeca se educiraju o seksualnosti na porno sajtovima koji znamo kakvi su, i s druge strane im na vjeronauku govore da je sve zabranjeno, dakle situacija je sasvim šizofrena. Ili su sasvim krivi, ništa se ne smije se ni dirati, i s druge strane vide brutalne slike ponižavanja žena na internetu i to im se prikazuje kao seks. I bojim se da oni koji predlažu seksualnu edukaciju u školama da bi više išli prema ovom liberalnom modelu i afirmativnog odnosa prema pornografiji i prema tome da je sve dozvoljeno na što ljudi pristanu bez da se propituje pritisak koji postoji na djevojčice i na žene i zbog kojega zapravo seksualnost vrlo često i u prostituciji i u braku i u odnosima zapravo za muškarce predstavlja neki oblik osvajanja ili kupovanja ili prava na užitak ili zadovoljenje nagona, kako se već predstavlja, a za žene i djevojčice predstavlja ili obavezu ili posao ili udovoljavanje muškarcu. Dakle, mislim da trebamo misliti šire, a naravno kada idemo na predloge zakona trebamo imati na umu kako takozvana ljevica argumentira stvari, ići s protuargumentacijom, kako liberali argumentiraju stvari, jer je tržište nedodirljivo, i činjenica da i desničari koji se kunu u religijske kršćanske vrijednosti zapravo se najčešće nisu voljni uopće izraziti negativno, a kamoli napraviti nešto po ovom pitanju u Hrvatskoj. Eto, toliko ne bi, mislim da je sve drugo kazano, mislim da je krajnje, meni je bolesna ideja da su prostituirane žene koje su žrtve, koje ulaze u prostituciju kao žrtve trgovine ljudima ili kao nezaštićena djeca iz domova za maloljetnike, da se njih kažnjava novčano, što znači država kaže prostituiraj se još više da platiš tu pa onda nastavi sa poslom, dok se zapravo svodnike realno ne kažnjava, a ovim korisnicima prostitucije se čak štiti identitet, kao što je rekla gospođa Sanja Bezbradica-Jelavić. I definitivno mislim da moramo imati jaku propagandu, a zapravo čini mi se da ono za što se mi zalažemo nikome ne koristi, a politika funkcionira na principu koristi. Dakle, niko nije zainteresiran. To je ogromna industrija koja i kroz nevladine udruge i pseudofeminističke udruge širi svoju ideologiju, koja hoće svoju ideologiju staviti i kroz politiku u školski sistem, što je opet u sasvim šizofren situaciji kad znamo koliko katolička crkva dominira školskim sistemom u Hrvatskoj. A s druge strane mi nemamo neku ekonomsku interesnu bazu osim poštenih ženskih udruga, aktivistkinja koje bi, eto, mi imamo samo kao nekakvu istinu na našoj strani, ali moramo je gurati i dalje. Eto, to, malo sam pesimistična, ali želim napraviti sve što je moguće da bismo napravili neki korak naprijed.